tutan krak chimding mi chu nuwa kong behalnak part 2 asilai behalnak pakhatnaka dakchapari nupa sinak to atika nulepa idop piak hi apoinak ummo tise mahimitam pini chun athiang lai lo tia ruana na in apoilo thlatlai nak pakhat to mia chun 90% ni nuwani an to chiao chubelte to hlana nu he pa he thiang te in trolta ding asilai abikin pa chuar par tan lo mi pola chun athur mi anom mi atam cha khan STDs zot nak ngai chon kho si chun achat nak chu nuta kha mani khan achin ter anal ter I ma long sloin pata song adir mani hin nuwasinak to naka khan tampi abom chun hoi kom nak le dot nak song kha nuwa karlaka khan affecter chun nu karkalaka pa kha alu tika khan nu mit maya khan ni atlang shim anti ma he ke ma ro na ka silamu behal nak pahninak siama nu kun chai hi atwa tu cha a ti anung mo ti se kun chai hi mikip lukni to si nupi pasal ange chiam hanni antwa thlatlai naka pa 95% le nu 89% nu wa ange lo mi ni antwa ti se takpuma ahnur son mi umlo man selot luan tuki thil hi to athalo pani ta kha alu kha fak tukin ahnor leng mangi are chi leng manga sia chun nu he umdunak sense kha azor ti se chun pata kha atliak kho medical condition phimosis ti mi jong kha ngei kho se nu tampi hi an pasal le he an tuatika andiriam kholo nu pa kong thiam sang doctor ni chun ma bantuk nu pol kha kun chei tua dingin an fial ton na zai ruanga ma te hin an fial tia chun nu pol ni khan zai ti I katong thama da zai ni da akanuam ter an khal fian nak ding cha ale nu wa sinak an tuatika khan ani theve khona ka tiang kha an wale kha an chon piak kho chang ma cha khan doctor pol ni an fial mi na si chun na poliawa khan kan hormones na ka tampi ai thleng matika khan nuwa to adu nak kha asangai mate indiriam na kunche na poimini an to tika an phurmi thilrit kha achon benebia keng fat na kha adam nupa to adu nak tisen ai khat cheulo a cheu chu an tisen asang a cheu chu anyam mi ni an to adu lo chana tisen asang deu mi polkha nudang padang sina an swal kho chuban tu kham nak ding cha khan ma te in diriam nak to kha tha kun chai to hi ning sak ok silo kun chai hi tha jang ka pek siloin thil achang mi le thil sining ka chin mi tu asi ti khanan ka thei pek lai hi video ka chin mi aka share pek tu aka comment pek tu aka like pek tu fial ten an chunga kailom next video wa kain tong than lai